Ejo ku cyumweru imbaga y'Abanyasenegal bigaragambirije imbere y'inteko nshingamategeko aho polisi yagerageje kubakwiza imishwaro nyuma y'uko Perezida Macky Sall yari amaze gutangaza ko amatora yagombaga kuba muri uku kwezi kwa kabiri yimuriwe mu mpera z'umwaka. Vice Perezida wa Namibia Nangolo Mbumba yarahiriye kuba ari we ubaye perezida nyuma y'urupfu rwa Hage Geingob. Uyu yashimiwe kuba yarabaye intwari mu rugamba rwo kubohora igihugu. Mu mpera z'iki cyumweru abaturage b'i Johannesburg muri Afurika y'Epfo bazindukiye muri gahunda yo kwiyandikisha amatora. Ntibiratangazwa ariko igihe amatora azabera. Naho muri Cote d'Ivoire ahabera igikombe cya Afurika cy'ibihugu amakipe ane niyo asigaye gukina kimwe cya kabiri. Afurika y'Epfo izahura na Nigeria mu gihe ruzaba rwambikanye hagati ya Cote d'Ivoire na Congo mu mpera z'icyumweru. Turangirize muri Afurika y'Epfo aho umuhanzikazi Tyler yasohoye video nshya y'indirimbo yuzuza iyo yari yakoze mu kwezi kwa 12 yise Truth or Dare, ni nko kuvuga ukuri cyangwa umuhati. Kuri iki cyumweru Tyler yatsindiye igihembo kubera indirimbo yise Water, amazi.